Samoa e matalasi Uasi osi o mia elesaki Atu mangalanu lauala Tasi malafa minuta le wote nei le afo le valu tau tua le nei le whakasati vi pena masani ai ilana porkala masani le nei le Soalepule pena mai mo iei lu tātou tudo o i poa solulu maso wharai le te tasi ia fifi lava e fatal fatu tātou tudo o mafta mai ia le ngata leo tātou paanga i samori matu na mau whamalo atu nei tātou langolang sua o lo langolang ina nei porkalama pena iei le tau tua le motonga o le Arco Chemicals o le Rick House pe fol company le titi sao faftai tele mo lango ngoina ole nei pol kalama ia e ele nga faftai o ma wala lao filo yai ma le fionga le minsta ia o pinsinisa la malipa le tofa le tiro po le fionga famuina le mama futa le tato officialei ia wal fatu no ino le tato kalama tu sa atu le nei i le ofisa autu i tamalingi se mai le fionga le minsta ma le langi mama lo so furia ia sa no ia fa filo iso tato tiro ya le wa anga baila na mai bonga le fiaf a ole I fanga solo tapo kala manga falol ya faftaila va mola va no ne fiaf ya e mo bona fatalo fatula o fionga le tai ia tato proclame ne fiaf ya me se foi le malo le tunu o fa no mola va no e fa fonga mai ia mata mai forita proclame ne fiaf ia fatalo fatu le mamalo si tato tunu e lenga teilea ia me se le mamalo le tunu o lalam papa au ia tunu I fafo pali o faina falong longo mai I ne fiafi ia malo soifua malo lava le tawatai malo fo ile te talo mai ia awa fo ile tam fainga nei porkalame ia ile aso male aso ia mesia ia aso lulu ia mas fraile ia soifua ia malo lava ia o le nganga fia manga faftai o le ua fai foi ona se baila u fionga ia e tali ni so fasili ma fata no el tanto kalama ia pe na fatu langa ina mo nei po ma ta watu le na va yaso ia mana yaso to ia tu sa e maftatu I Australia ile fainga malanga faftai le vang fai io lo fanga solo le fionga te fono manisio ministano lango mene ia o le sa mo foi mo lo wa no felo ia toi mo lo tatu tudo tau tele I la va ia tiai ala sa o matau I lo tatu tudo ia tudo I la to felo inga lo fionga I minsta lo to fale tenu ia isa le lava le sa no te pola o le sa o patasia tu I Sydney Australia New South Wales ia mo le felo inga le fai le astona ena tasia la vai aso sa o tu ia Samoa mo fa tasia tu I le o malanga na tu ia Samoa mo Australia mali ia wa fu se filo inga fa tai mo le tu e matautia le tulanga na ia nei filo inga la fionga tasia le aso sa fa tino ina ile fa mo sini New South Wales ai se foi le matanga o fio fa tino ina ia o tele ia wa ia tu isi vaenga ia tai pe o Brisbane ia ai me se foi Canberra ia me se foi Melbourne e na o sini ai Australia no walwai ia o to te liu mai la ia le so nafi ia le no to o mai ai ia le la te sisila mai le so ai no ola ula le na fo ai fa pito mai ia tina matua ia pai mali ina nai le tina matua ina sini ia po papa foi fa ngoa ia I si ona suafa na o papa ia lo matua ia o lo matua le matua inga mai nai pata falatai ia masi fanga I falatai ia o le la sa matua felo ai ia o Ronaldo ia le fionga ia to manga o lo ave foi ma ti a kono to ingana ia inai le au lo tu inai Sydney Australia ia o le la na so ia mai le ula le ia e moli mai ona lo faanga foi I temi fo la o tu wer finga malanga mo Sydney Australia mo Samoa nei
ia fa pe fa fonga mai tina ia mole atu o lo faanga ia ele ngata foi lea ia mais for tato au lang or fast support groups i Australia ia tonu fa fonga mai ia le foi vaenga le sa fanga tu malo i limas fultas ia pe ona silafia ia sa fanga tu malo i limas fultas ia o le langi ato ia sa ia o la tu sui i sini Australia il fatino ino le fa moi ia le mole tu ile fa tele ia mes foi ia la to uma Samoa foi la no fa se felo inga ia ma o mai se se moli mai se me alofa mes foi fa tai ia wa foi le fainga malanga wa o te tali mai nei Samoa ia ona ta wa foi ona tele foi nga nga ale tato malo lo ia por tu langa le la ufionga malo fa tai ile va ia tu lo benga te fai langi mai se le felo ia tu le tu fa se totele ia pina o maftanga le asidin la tu le ia mantua foi o ele na amata mai Brisbane ia le la sa o awa ia tu i sini Australia ia ai o le foi titilo o le mtua to tele mau fa ia le nganga titilo tu le sangi mai o la to lo langa ia le fainga malo ia ele ngata fainga malo ai la to fo lo langoina ia le tato vanga fa fire fast ia le foi la ua le nganga lava lea ona le fia fa ali mai o le lato fia foi ina o tu lai mai ia le tato fainga malo ia le ngata lea ia wa ve foi ma malo o tau ave ina le fainga malo Samoa ne vai te ia wa pe ma fu se fa talanga lau fio mista o le sai ele malanga sa malanga to foi lai tu sa fio to ile fio ngai le te o le tuanga o fio ma sai ni tanga te le ngol fa talanga ele se senga male mele o tu afio tu ai ia pe o ile o tau mai ile me o lo ia fina ngalo le tunu Australia ia o le ale o se famata langa i sia vaenga a tu no o ia fo ila tanga te lango ia ila to ia to no ele o pe o le tele le lango nei ia ta ile vaenga fa fast ia to no le se senga na ia to no lava o lo ia ila to lo lango alo lango foi ma le ele o ilo tele fa ngale ia le pela o le nganga le nei ia sapora ser fast e matua io maia io o I fala pitonga io e kalesia io I tangata I tasi ia sa wai foi le sea ina I sini Australia ia e mese foi le fatonu ma le fa to ina I sini Australia fionga ia taifu ia e fa penga foi ma le malu ma tele fa fi ausa ia ina il filo inga le lastonai ia pe o tulanga le mole toile faftai tele ia ilato nang faina o I foi ile aso malo faftai ia ole tuta o le ua fa o ia se langona mai se sauna nga la ufiong ia wa pe o la ufiong o le sa tu mai le foi ole tu per vang fa fai ia ma le o manino ile tu no ilo anga fia ia mal faftai ia tu la tu lang mai ta penanga sai ile vang fa fai o ia lo tu fai malanga le mai se fo il fa pe ai ole te fono male bang fa fai o si fa sa no ngale tino o wale fa me o ku per malo o ke lo ke ku per fa fai se fa manino le vala le tu pe ye fo ia il bang fa fai ia la o fionga ile ia ma se tu per malo o alu I ma tu fio sa toni fo ila valo o pa se ia to ia ngata ilea ia fa pena fo ia la malanga o lo ia temine ia lo tongi la vai la to mal vai fa fai ia la to pasese nei se afia ngal malo la to ia va ngana lava ia nisio mo se amano na malanga tuai malanga fa malo ia na fe fo la ia leila se fa pena na ia tu langa ia to tele ale o lo ala to ia la to tupe ia ele o ia se fa inga ele mana ia se le nian malo o le taua ina ia clear le per ngana voila wai nei to fa lo fe sasi le fa fo mo ia wa utanga ngana mai ai male tunu I feo inga o lo to feo ia ia ona o fasala lo ngale to ngia ni so fa nga fa lie le te ta yo le tuanga I le tunu o la lava pisa mai o ta ona o mai se vale le ia o le ia le
to file ka peneta ai mai se la ofionga se ngai tonu a mal Samoa Airways a mai pelo filangalo la mal me le na una wo ina mai va ia ole me ao na malam lama i se tata watuno i temine o vatu male iva se lau miliona ta la le ai tala for malolo i temine pe iva se lau valus for miliona i te tonu la na iva se lau mo tupu miliona o lo i tonu ina mar se lau miliona nga wala Samoa Airways a fa pe nei la o le nganga le o le fionga i le tai for lai tu e te tauna mai ni si vale le selu ya tangai foi oto tasi vale le na ye na vale le tasi ya na o mai ya ai ma o le ngau pe se lau mo tupu miliona tala ia a fa pela mai ni vale le selu o lo no winga ia fa lo ina fo le ngau no se la mo tupu miliona ia wa ole me sa o lava ia ele fa pe a mai vale le lua na o mai lava mo lo mo profit ia e mai vale le ona fa nga yoila ia nga yoinga tauna ia a terminate o lo o tau tongi nei company vale le Samoa Airways o le o umana tongi ia le ai talafu pe 5 miliona ai talafu tu o ia na mai a lo to toile fitus full 2 miliona e te tauna tong faila se leila e au mai la ia le si vale le lo no winga e mai fo ia le paia inga nei po over ma le se ma le biliona ya tato ai tala fo malo le la ia e ma tu fo la le iva se la miliona mo tupu le ele se iva se la miliona mo tupu no mai finga malo le fai ia o le iva se la mo tupu miliona le o tupe ai tala fo malo sai ia il vai ngale o le mana me vale man o le si tu lo fio ia ona silafia afa pe e ngau se matanga lo ngar malo se miliona for example ia eso ia pe le loa po se me va pena eso a man so el mafuanga ave le official leo fai memorianga ma ave rock ai a ngau se lau miliona ele eso longa winga la o te tau fone so e mai lato bana ia na ia alela o lo atu nei e folinga mai o lo tama fai mai lava la ofenga benga ale o lo atu nei i or ta ia le tuanga ai le mana o fa tino me ia ai sia ona o lo na ia manatu malona fin ngalo wa le ni ana tupe ia ai la san tupe fa ta wer vale fa ta mai la vale le lua mai la fa ai yo Samoa Airways a wa le singa malole a fa la ola mana e mai vale ai le mai la san tupe ai ta mai tupe al malo ai to ai tala fo ia sa ola yo sto inga vanga tupo inga mai le o le singa fa lu o le singa o le nganga le wo titi lo tu ye lo no winga o me mai na tu la mai te mo le company vale o ia la vale na le na mafua o nga tupo mai nei me wai vai la ye o le ngau ala fa mai ya mai vale le lu mela e talia le Samoa Airways le mai o vale le lu alula o fa tau e mai ia na tonua pe fa pe mana wa pe fa pe ana te mana o mai ai fa pe e te mana o mai e to e tala o le mga le ka maro nga sa fa e kala fulo fe o ile ko kiale ai o le ai te mine e ko kiale ai al me ala pito shili na wofo e o tu pela tunu mo ila o tu pela tunu e te le sona fa tau tala le fainga o tu pela tunu mali le ala ye le se lau miliona le ngau tunu ya afa popo nela e ma le si vale o biliona ta to itala o le tau tongi te mine le Samoa Airways ia le tato ai tala fo lo ye le te mine ia ale e tau ana mai ia pe ona fai atu le fto a 5 miliona le tupe le o tong ai to fitus full 2 miliona isi ai tala fu ele tongi 5 male fitu alele i ato se luoto sanga talo no tula mai fai gamano ia o lo tongi per termine ia te pe o pasese refund ia te pe o tupe vanga e fa ai tala fu pensioni so au ele ngata ina o departure tax o na utu ai tala fu tato vale le tino ia mo me vanga le mo mua e utu mu oi lele mo tung mut ya le la sa pe ye utu ai pe fa pena ia le fenga na le o ye
fio foi la te fio tu tuila o le tu yesa kongina airport tax ona wa ave malai valele ia le airport tax te mina wa o le tu fa tu ina fo ele malai valele ia company valele e fa fo ia tu ala tu pe ale tono le pasisi ia ele fa inga ila le New Zealand maisi company valele na ona lai o return mai pe ia la tu pe ton ia pe ole nganga na ta puala e fa no noa ia fa no no tu ia langa ese ma fo fonga ma fo fonga le sa ia la fo itu ia malna tu te ta ia ngar fa nga ma fo fonga fa itala ma na ia le au le valele ma na ia te no valele ma na ia uma me uma am kwa au le ngar am kwa le se kupe mu ia la na le pole ai ia le la watu tatu finga ma lo le wori timini ti tilo le tala fo ma lo le iva se la 1 miliona montu ia tatu ni fo to fa ia va le tasi le nga wen me ia me la na mu sa lo le uma tau sangan nei ai biliona lo stato ta fa ia me le mana o ia ai le fa mai se a to sau ia to sau to sau e fo e fa tato va le a te no le fa longo me ma malu tato tu no o le ale me te nau ai o le ye si va le ye o mai mo ana le fa tino ina o company va le mai le amata a to no e o mal temine ave se so so ni el malo ai le se la 1 milion mo ave si na so so ni e wa fa tino ina te pe fo le New Zealand ia male Fiji Airways mo ila e oro ave fo e so so ni fiti ma so so ni New Zealand e te no fa pena ia o tato ku si pe par me sai ta milion al me ka se la 1 milion nga ia pe ole nga ia pe mo ni lo fina ngalo lo fio ngal mista tau fo na nga iso su nga wai fai 2 miliona a fai ole e fa le pui ni se le tonu i naise le ni le a to se la waf ala fa fento faule nei 4 miliona e tau ana nga i el kapeneta pe ai so fina o te tau o me fa pe ka ole e ver ka ko forensic audit ia mo ila la ki lo kwa la nga o le simia wa lo ti tiro fa pe se por fa tau tala e po se na pena au tu pe la tunu mo ila o tu pe o tu pe o to ye mata mai mo ila ale fai ele pule tangata to tasi le ala wo uman fa yatu finga malole tau fi valele tongi itala o le wanga ale sa wo tangata le ngawe fai mai ya mai fai ya ole tasi valele ai lu valele se mo tala tu la foi ia ne sa o e tau su a fa pe o ia u fa tamala il fa tino ino meia tau na isu su tau no moria ma ve moria o me sa ona tau na ye ma lo fa tai awalo si fa no fina ngalo ila por kalam ana au mai leva wa o mo tongi itala o sau fu fa ma fa pisinisi awa le fa lo fio ngai fa foi lo pisinisi ile to ingala fonga fa pe o te le do po le ase po le se conscious o to nga tangata fa pe nei ona o le tūlanga lea ua tūlai mai ai ia pe ona o fai atu ile tele o isi whale tonu ia moilo ile ngata i whale tonu tau tupe ai le ngata i whale tonu tau tūla fono ma tūlanga whapea ai au titilo atu le vai teimi o tuanai e whai ama whamai o la wia o la wia ye i ia o la wia ye i le ma foi le iva se la 1 miliona tala le pe la wia tu pela tru o le melana ia a tonu o foi o la wia la sai a o ia amola le wa i te mine o atu e fasa o atu e tau le fa la wia ai la ku am o fo ne ye tu langa na ye na vai te mi lau mai o le maula wia sai e tonu ia fango ngoa ki ofo ale le tele tala ia tulanga fa pena ia tonu la le fa pe mai tau ana ise vale le Samoa tau ana ise vale le Samoa sao tau ana ise vale le Samoa ai fai le ma fai sao ina ia ma fai ona run fa business mana ia run fa business ia ongi ngau a ngau a ongi kele
yang fa mo mele yen malo e vaccina me e ka so so game fa wo ke le anga i ruma Ai fa perto ina tu sal vale le me mo fa lo vole le sape le ngi o lo ai fai pe. Ona vai nga mai le no. O le fa lo le inga le. ya Am kwa le mo se lo i. ole me sa wa ya se fa tautala fa tautala malele manatu Ia. tasian manatu le fa nga uya Ia mo. na uya le fa yer manatu le sa o fa pia ai ole management Ia. company O le nga sa ai. ya foi o fa pia po le port postu langa fa pena ele ngata foi na sa ye yer komite tu pe sa fautua ina ila to o na yer kabinete na vai temi ele tala fia ngai na mai va le na mai Ia mo ina. ya la to fautua nga foi na mai finga malo Le la wale fa fa. le wa lenga fai ye mat fai o taulon tu a fa pia le na o mai ia le komite tu pe na ye komite tu pe o CEO le finance, CEO le SIFA, CEO le UTAS, CEO le NUPIFA, mai la tō umana na ye. Ia CEO ai le ta o la wia. A fa pe la o mai le advice te whainga malo nei na vai te tu ulmena. E le ftau. A la fai mai a mai. Ia au te le lo la ia ele le ia pe an fa pe ni la tō watu. Ia. A fa la la vela ufio. Ia pe ono fe tu te miu tōnai. Tupe tatou tunu ai le ai fo ine tatou tupe e le pian fa pe challenge tatou minerale man tulanga fa pena e uma fuong yu lai o e le mafainga Fa ka ka se yu ma kalo lai o ma ave fa fo e le kai mafainga kongi le iva se lau milionga le e te mine lo malo fa tai ia lo no winga ile to fale tunu ue se ilonga lava wale se ta la folta to no uma mo se le ni fatu ava va ile fainga malo se vale le pe wa ele ngatena a se ilonga o matua tu la i company vale le se tu langa e ma fai ai ona fa tino ia se vai va ia nga ia o le la o ma fainga sustain te minei i la operation de way nei le samo e wes tong ia na ia ta la fu ia ma tong ia o fainga ai me se ia o le o fainga le te minei ia la to ia lo fire ground handling o malai valele le servicing ata to valele matulanga fa pena la la mo mo se ni tupena le fo ila lo ye fa tan noanga temine matutuila ia ina ia be ser mele o le amai o le amai le fa to nunga pe amai le approval mai tutuila la to le fight la to ia tato finga malanga yo ata tala lor mena alu ro fa solo ato to vale le o tolu tato te mai vale le ye te mine tu not ia a fa pela te tala loa ia le tulanga le ia le te lo le lunga mta pu a lo fa tan no ina te mine le so ta ia mo free e ta sila le tulanga ta ona a matai lo na pick up mai tato company vale ia mato e a mata ona to ti lo yai te mine le sa fa salau ia le management team al Samoa Airways ona to tele o la to o ye tonu na o va meta duas full to sanga o ngalu e la ti lo company valele i nai tangata fo tangata la iti ia talavou a lo ye to mai i le tulanga fa ting no ina o nga ia pe o le nga le la ufia malo fa tai te na tua manino mala Samoa ia ile saunanga manino la ufionga minsta o lea e totongi e talafu ava ese mai tatou mai le mele tu spepa awa le wo ke inge lo falonku wo al pensinge ku spepa me sai e kako sa fa pe unha mo la fonga vo sa fa ia so ia le lai e a fiat vo mertato valele la ufion o le si mtanga le ngo le la lo la va va inga o fanua pe o fanue Samoland ma tu lo va pena man tu le fa inga sai ai sa list to own nai kwata e ka foi le pe afa e ka le ainga e pe ia tau mata watu o le o sui tu la fono la sui le no fo inga le talo nei bo le ma fai ona toe list to own pe wa long term pe a me per fama manga la ufionga e po ia se fina ngalo le malo toe fa fo il mesai ole finga fa vai le sa ye ia le sala si vai te mutuna e na fai fa tau nga fanua len fa tau vai tele e la ve ma vai lele e la ve ai ma siusenga e la ve ai ma
falang niu Ia. Se vai ngau sengan vai ngau nu ile vai te mina le sa fai fa tau nga fanua Ia. le sa ave lola ele salasi por malo sa ye te mina fa tau elo fanua tol sulua fele i kwa ka eka ia na faila i au pe meni fa ngale pe tasita usanga free interest dai a umalo to tongi lola i lau ia ai sepanga o fa tau e salasi fanua ye na vaite o titi lot o le a uma fanua ye na ma te pu le ai salasi o le la fa tau ele ngata la fa tau al me pite o silina o ila tau sa mana o mia fanua te mina o avatu e fanua ai aru tangata le ono fanua te fa tau no fanua i tangata mau mea ma mo tu pe fa tau fanua ono to ta miro mai la i salasi to va te fores fanua i to ta sanga mai se fanua al me sa waia o ale ma fai ona la to fatino ino tu langa na wa ai to ala ne te le vai tele te mine te pela vai tele o tangata umana ave i fanua na vai te o le se se to ye o ese uma la o tu moi i tangata mau mea ma tangata fai na la to fata to e ma fo lo fai na malo na vai te o i pe uma la va ver to fata fanua a le la fa tali salasi le la na la fai le fai nga fa vai na ina ia fai lon mele list on ia le wa lon ne list on le o list ia le o list ia o fai nga fa vai fo me na ai a fa pe la fa ti lo tu fai nga malo le i se te me fai se pe pa ave capeneta e to e fia fa taulo fanua sa ia i la to sa fa tau ala to fanua a o le fai to tongi te mine o le mafu anga ona o lo o fa tau ala to fanua me salasi a salasi ele se bank ele se o le bela tu ala kulola ia male interest le salasi le na fa tau e fanua ko ki kia kusale interest mar principal le te tongi ale na sa lola ia o fiki male interest fa malau pe me e moi fo pe ngo se lau ka la ya ru ko pe me no lo fo ai sia ona ole salasi ya e la ia le interest wo uma na pasi ele ta wena ele nga port inga i fa ti noi la le fa tau nga fanua le ale me sa o te una fai a fa pela wa mo so fa fanua nga lu la ia bank e te loan mai lola yo lau tupe na tongi e fanua salasi nga lola ia bank ya lu lunga wa ia inga ia le ia mal interest mau lalo pe su ese fare tupe o lo mau lalo ia se lato interest em fai ona fa ti noi na ia tu langa ia ai a fa pe tongi lo fanua nga salasi o te hotel o lato o atu le officer tarsang o le ma fai ona to te tongi ala to fanua ona te leo le interest e la kwa le pe me le pe varu se lau alu kongo le loan ave ese le ongo se lau le interest ai ko e ga lo se lau longo nga e o mai ar fies fu ka usanga ko ele un banco con ia me foi la na te un titilo ye ele pulenga salasi ne vai te fai se fai pola se fai nga te un fai nga ye ina e tu la ye la to nei wa sa te tongi ala to fanua ona fai ese fufu a me foi la pito sino titilo ye la to o mai ele se fulu lua masina mo e abatu e salasi ele fulu lua masina e tongi me lo fanua ele se interest ia pule ala o pe firme te tongi e o mai for tau sanga mo ele si tangata o mana ver fanua lei ma se men tongi ai sa la foi pule o e te me tongi fikiro mal interest le la mo o solo o le tala ia ai te tawa on to titilo ia tanga do foi se so ani mo la to o wa faina ile tu la ona o tu langa e ma fai ona vave na fatino ina ma vave long fa o mo fanu la tu le a fa pela ma na ia lis foi lai tonia se la ulima fu fitu tala ile masina ai con kai lima fiku kala ia la ia lo wa mo fainga kongi lo fango la kongia ko mo so ia nga sa lo la ia mkanga no ka sanga mai o manga o le la valis ai o mo kongi le pe uma lo fango pe se fai nga le kausi sila ia
Ia se mea nā le tau titilo, iei tau titilo, e matanga lunga. E te tau ona afa. Se mea whapena, pe a whapea ua mawhai ona tongi lau whanua. Ia na whai ele ia se suinga e sui, e whenga whapai na iei. E matua fui o mea neo whenga whapai. E sui mai lea teimi, lea teimi, lea teimi. E fua mana onga o lo iei temina. Whapena fui e whenga whapai ala malo le iei. E fui whenga whapai na o mai malawa e ngau tōna iatu. Ia ai te tilo fo iei tatu whenga malo temi nei. Ia pe tarwhia ngai mtatu ni vai temi pele ai. Ia e sui. Ia. Ia pe ole aftai. Ile taupula valea la ufionga. Ia ole sa tau e la ufionga le tapu kalamita luai. O matua to tele malo le tenu o lo ilis fatatari. Ia o le ase fofanga la ufionga wai. Po whaingo fie o na fsota i atu valaptonga. Ia ile atu o laeta i se lau montupu eka le langa lue ina. Foi lele ina ia lava fa soa le malo e talia ile atu no ulea o lo mo minfanu. O le ua a mata ona ngā sosolo atu i la tau ia o lo iei alisi tai se lau eka. Tai lua se lau eka. Tai limas furu eka. Ina ua a mata ona whaatino le fuafuanga le tanga luenga iei. O tusi e tue whafoi mai la isi whanua. Whapea o lisi tai se lau eka. Vai tai lua se furu. Ona mawaila e o la tau e to lima e whaina la tau lisi ina e se lau eka. Into lola e whatoa uma lua se furu eka. Ai a watu ia ori se lau eka. E lei ma se mawhai ona whaatino ina. Whatoa ato. Ia na o vaola e o lai se itu lou le whafonga se tātou watinu. Ai a vai tai lua se furu eka. Pe tai se furu fo. Ai a halu umala e mo agriculture lisia. Manjo fo ele agriculture e commercial. E ele residential. Ko e mai community service le fa e mo au lotu. Tu lang fa pena. Ia pela o au lotu. Pito sidon lai titi lisi. Ia ai a fa pela si le tu ia o tongi la lima su fitu tala na ile masina. Ai tele o pole la le loan len o fetu mo. E tongi la o se la o sa le ono se la o le interest ai to el do se la. E si le tongi lima fitu tala. Ia na alo la ia o fa to apo a me te na fa ye. Fa pena fo ila ma fanua lisi. O lo e fanua lisi o sala si o lo isa vai. Ina tu sivi, o ina fale lima, o ina sale longa. Ia e isi fanua lo ina ia sau. Ai il termine. E pe ele o popular tele ele o mana o ye ia ma le fanua lisi vui le i tanga. Ia le nganga ia te whainga malo le ia te wha fo i whanua nei ia i no umala la whanga iai. Ai vai le leila. E le wha fo i a whanga ni wha petu. Ai mua ave priority ia oto. Ina ia mwhai o tau ngalua inai. Ai whai pela ulisi salasi. Ia wa temina sa le sa o mai tau alo iei le silisi le sa vai. E lima ta lai le eka tau sanga. Le alau tau whai si i dunga se furutala. Ia a se furutala ele eka tausa. Ai le mwhaina e whatoa. Te le iloa pole ale. Ai e fo ele le e whai mo papovi matulanga whapena. Ai o ne whai ane mele whai nei upolo e. E watu lisi se lau eka. Ai mo watunga lau elia e whai kola. E whai ma. Ele ono fai ni mori anga ina me wa fa no malo. Wa me tauna cancel list. Tu ese o le lisi na fai fo mo fa to. Ai fa pela te la tu la wa ele vi mai to. Ngau commercial. Ele o ia inga yo le lisi tauna ia. O le ia inga lisi fa to. Ai la ku lo ke kapila sua e lunga e vilin ma. Ia mo mo lisi. Cancel. Ka ngau. Ia pe ia tau tu ava noa lava i ene matanga luenga i tūlanga whapena. Ia ongo la ko fui makua lo iei. Sa iei kongo le whainga malo mo kūlanga whapena. Ana me sa wai, si o kau koe mai o mai. Cancel. Mo i lama. Mai o mai ko. Vai. Ale ma whainga whakoanga. Whangofo i la kungu. Ale sai tu lau whiongan mista. Wau te lota sila vaenga o iei ngoli si o le. Le tau na ve se me fanua. Ya man tu ole va ese ma. Va ese
a foi nei la nga ya tu ni sitanga te fato o le gi ma fong fatu le tele le afianga la o ya ia o te loe fai tau sanga salasi ina ia mafaina watu fo ile whaatangana ile port ile komiti whafoe le olo ia temine ia matoi titilo i nisia i nga masui ai la le tawulisi o matoi hoi le la commercial loa la le wai fai atu si tamata to le commercial commercial ia o me sa o ia whapea o le lisi sa e saingia ia la agreement ia fato anga ia la kwa o ia pofi nga wai alwai mele no yo la kwa lai uma mar pop la nga pe la ko la sa ba ko lis la kwa lai uma mar ke kapili le paling mo la tu sa ba lo va ftai ia ole tasim tanga vengo lo ila lo va inga la ufio ngal ministao fala tonga voia tu ma ot le teleina sa ili maia ia tu pe fasili ma au mai tone so sanile tatu tu no la se mata wala ufionga ya wai tele o temi va ya tu e anga ya tu ni si o fala tonga ma avatu tonu la to sao au ye ni fala tonga o tau to song ta ni tim ele o longa ona mawon tu pe fasili man tu pelelei so sanil malo ya isa o le fein fa vaya ia po le mandate fo ia tanga luenga nei o ale malo tu moti e taona e la ko polo fiki o nga maile ia tono o le pasengi e dividends el malo e fa nga fa ia na nga luenga fai matulanga fa pena ia ai o le nga ia le o fai tanga luenga tai pela o le EPC ma le vai for example fa pena la e tau ma fai la le EPC na ia mo se la ko profit lunga ya lu lunga tau le ata mo fai fu la le vai e alu lunga la ko profit alu le mo tau vai fai na mo la ko dividend e alu fu lunga tau le vai ona fitu na ila i se tu langa e titilo ye fa nga malo pe titilo fo ye mtanga lenga la MPI afa pea o le o mo sa profiti po sa dividend e mai kongor malo onga o la o nanga le avela tunu ya atunu la interfere ngai ya o fo ite nau tele profit ina ia le ia CEO ma le ia mtanga aya fa ina malo ta to tunu malo e taula on titilo na fa pea lava o to inga profit le for example ia le gambling control o lo ya ele manuia ila tunu manuia malo ona mai le tono le profit ona ola to ne lo mana o yo ta alu ta longa le ole casino ia le gambling ia e tawala na mai tonu profit tapi foi la ole company vale le Samoa Airways ele tem le sa ia ile fianga ya fatu telu temina olo outstanding lava le dividend Samoa Airways na vai tem pes fu 5 million aven malo temina le profit company vale ia waro luau fai atu ai fai ngam ko nga wo ko ya la outstanding lava le dividend le su 5 million ele au si ele fine to mai to ko so ko ifo ko fa nga inga wo umanga nga calculate ku le fa inga le tu pe na mai to ia tai pe fo yo simitanga le nga ia malo tai pe la le wafu for example ina ia now tele le wafu e fai mo handling charges for wharfage fees ma tu langa fa pena ya ai si ia lunga tau so fo ya le me lava ia tau so fo nga e fu ile lo tau no mai nei to fa popolola ia male tau le fu ale waf ia ona titi lo la ia tu langa fana ya ola ngau ngela me lo profiti ko malo ale alo lunga kau so fo ia fa pena fu la marsalasi ia tau nau tele me polo fiki ko le mo ala ele le ia wala le alu i fa polisi al malo tau fa tino le tu langa le fa tino ia wala yo tu polisi avel o nanga le wa ele fa pe ya o salasi le lisi ele alu ba ka yesu ele wala alu i long fongua ia ele le ia awa fu lan nau e for tu pena fai ile wala le ila ia fai na orto tele o latu no
e whaatoa la tau whanua. Mano foi. Manofo ia. Ia whanua la ia lisi mai a ngai ngai. A le mata whai oina, a le salasi. O le mea lana sa o tanoa tuai le pūlenga le salasi. A o tau te nau le profit e mai tonu. Ai te tilo po le lei whatino ina o ngā luenga, ma ngā luenga e fo e tau matou tanga luenga. E lea whaina le mau se polofiti e mai tonu. A tono lai mana o mia na malo te nei ia tūlanga le soani e. Ia e tō lai tia ila tō o mai tupi te pela le wafu man salasi. O lai au mai ala tō tupe mau e dividend ko kongo makulanga whapenga. Ia ai te tau ona fua vangale. Ina ia auang ia le service failure le la tunu. Aone ia whaina le tunu. Ona au nanga matanga menga. Ona naunga. Ina ia mawar polofiti. Ai whaare tonu ia le ona. Ele fai ngā pe o overkill ala le le meu. Ova o mai. Ova o mai ele fa pe le fai nei. E mai pe ono lo ye fo isi. Tu langa ngā luenga malo lo fia fatino. Ba lo fa tai. O le o Samoa le au malanga mai Amerika Samoa. Le foi na fe lo sa nonga sta so vai ngau. Te lo ele na Paulo so ta o pole te pena lo fio ngol fono le ai. Mo le vana vale o malo e lua. A me se la vale mtanga luenga lo fio. Ia sa le le lava e tele ana afia ia matanga luenga le au ala manuia pisinisi. Ono tu langa fanga le fatawa inga tatu nei matutuila. E pe on sila fia tele ia o nanga foi le o lo fasa mai tuila na vatu. Ta pe o tatu manu le ta pe o palangi. Ia mai sia me tau miti. O lea o lo tele ia nei tūlanga nei, a lo tāwhiofi mai e tūlai te minei. Ono la tau fwoi tūla whono. Ia ele ngata i nā, ia ai mai se fwoi tūlanga leo whātawa inga. Ia male lela a fia ele Samoa Airways. Ile mea lea o le a mai al whaatangana. Ile a wha inga o wha lele o flight at Samoa Airways e tau noa tunu tutuila. Ia e fwoi mai ala le approval, ia male lea tunu wha lele. Ia le ngata ina, olo iei le mea leo le talofa pas. Ia mea umana olo tawhio fia ila le whatawa inga ia. Ia ele ngata i lea, ia olo mnao mea mai fo le Starkist, ia nai tangata whaingaura mai. Ia batu o Starkist la. Ele se ngā luenga whawakimi o ngā luenga a koa. Awa langa ele ise time frame vangale. E ke Starkist loa, for life lo. Ioi, ava se longa o tuli o to sa. Ara nga se longa o faisau so me pi o yo. Ia to a sa fole ile. Ele pela o tato nga no nga ia ave i Australia mane si. E ele ona masina e fitu masina ele iba masina ro tau sanga me to sang. No inga. E ia leva no to fo i mai vai lo ainga. Bon. A tu tula la. Ele ai. O lo e fo ile mele o le o fo o fale no foi. Ia e watu on host la e ainga i tutuila ia tangata whainga luenga a Starkist mai tatou tunu. E le peila o whafo ia whale no foai matulanga whapena. Ia o mea umai o lo titilo iai. Ai o lo tana no ina te minei. A le final approval lava o mea nei. O ka peneta. A umaloa na whata atia uma mea ilunga lau wharita noanga. Uma wharita noanga maali liero inga. Cabinet lo. Makua ilo marwhaka tanga i mea ia. E tu sala pe mana o mai tutu ila e watu ia tatou ne miti le po manufasi. Ia e tau fo ia ne e sa oai e tutu ila e ongo le tūlanga nei. Ia tau honti tilo e tatou ka peneta po talawhiangai ma tūlanga whapena. Ia po lava tatou manu palani te minei e supplier ia le timani leo no mana o mia mai. Ia ele ngata fo ina. Ia o tatou talo. Wa me foi na tato me mata le foi o ta fio me termine ia umalo tan no nga ia le so ta ia uma les foile ia tau na mo se yunga le ia na mai foi le press release a kabineta ia i me o monta no ina tulang fa pena malo fa tai o ia la ile vala le Starkist a me ri tato nga lo fa vetin ia wa ta sinam tanga lo ngole o le sa ia le fo nga le sa ia fa ka kabineta e tasian malangan masina ia ya leo to e tau sanga ina kabineta i se fina ngalo
Ai pe ato te tala mai ia tato ngā whawai teimi. O le winga lau tala, a whapea e whase lautanga te mana o mia masina nei. E mawhai na ave ni flight se whape lima. Tono masina. E tono masina. Ai le tasi. Le ala o umana maalia mai ka peneta na ele aso tene. Le o tu mai lola. Le ala o amata lola ona whanga solo lola ia tato ngā runga whawai teimi. O le ala ona ua iei fole mana o mia mai e Australia ma New Zealand. E au foi nei tino mai Australia ma New Zealand o tatou nau te leatu. Ia, mo. Wai, o teimi nei. O le desperate la tatou. O whai ala si te leon mana onga leo e New Zealand ma Australia. Ia. Ona o le apala la tou, apu ma la tou mori. Fofa le atu. Ia na ufa tonua la ia o matanga luenga. Teimi la lea, ti tilo lo ia inga o ngā luenga. E i tu tongi. O benefits. Ia. Pena. Fai tanga o. Ioi, e fai lola fiuta na inga ia. I le taimi la lea leo mana o mia tele mai tato wai. Ia pe on sila fia leo mana o mia mai se to afe ma lua afe ia novema. Ia ma te sema. Ia a lea la ua matane ona tatalato. Ia lea la la afe na o tato tangata. Pau ala me o process la le MCO. Ti tilo le le iai. Ia one ia vea leo leo. One ia vea fai a onga. One ia vea tato tausima. Ia tu langa i te. O fui ne ia vea tangata o lefe ngā luenga te ina. Ia mea leo lo walu e wha maa vai mai. A le ua leva na loyo ia le. Ia tangata le. Ia fui la i company fo ia i nei. Ia. Tau fo tau ti tilo lo o tau ia pe ina i swinga e tau ona fai. Ina ia tau fai whatu mau e pēr tangata whai ngā luenga. Ia ele fa piola tato walo te mine e man to for tato min wage le ye tota la limas fu e la wo ele tu la fon fo le la fai e review o ila le ele minimum wage le e te tau ona si lunga lu tau sang ia a o matu lu tau sang to la kula se si nga ko ka la limas fu tau lan si lunga ia ia le winga fo na ina ia te tau ona mau sina mea tanga te whainga renga ma ki pai e la tau nei ia o tūlanga o mai e taun te tilo e ila ia inga lea manei a la ale tapunia e lea wala o ila tau o lo ma na o yo ngā runga whawai te man tō whaoto a sauri tupe mai o e le sau alus company ni sau sao a i aru la inga sa vai sau sao a i aru a inga inu i tua ia peo no whai atu tele mea le leia mawai whale fau mawai ta wale fau ma wai pusa isa fo ye le fo ma wai to ro fo o isi fo i ai makala le la vela le ingal nam au to lo foi tolu e te tau ona ti tilo se awala e fai na oni to yo ya o vai so uma e o to ya la to fa ta ya fa mo mo le ko fa foi me lo ko ru ka ko sia ki ro ko no Facebook la o fa me fa poi ponga yo nga foi nga ke fa le ko ya ai o ila tu fa le tonungan e pinga o singa ka mai korpo senge pe fa pase ia a le sia i vas fu longo pase la le a fa pe nei la ta o fi ta to nga longa fa vai temi ona la o fa fi tauri to fa pase ona fa nei a le mele la fa nei e lu watu loa i to ainga polo to lua wai le ngata i tina e fa pe nga fu tama ko fi me lo ko lua le yo le o tala le malanga inga a lua tu lo le tina por tama e to fa foi melonga inga la yo no tu langa fa pe sa o mai o te le to vai singa lunga fa mai a paula nga va ngau su ya so ngo ya o nga yu ya o nga u ya mo le se no ya melana yo lo ye foi ya inga lo fa ya tu langa ya a ka fo ngi se va nga fo le tu la fo no mo dia ya o fa tu fo le mo le ina ia matua malu ale vala le po le ala malu e ai lo a kama ia suirme o le sia me o fa ia nga su atu la ia el matanga luenga yo le o sau ia to ai nga fa mai nga lo fa poi le fa mai se le nga le fa ma che male ngi a su e ku la nga sa ni le ia si finge i lunga de form fa ngale le consent form o malia to ya lu to do yo wase ya lang sing ala lu yo fa me keke ya ma lo fa tai fa to manatu to fa ila o fionga ni sta
se fo yo le fa fo mo walta tu do ia ina i mata o po le ai e langa langa i lo final tawon mi sta so fo malo loina fa tu pe la u tanga luenga le sisir fa atal tatu flema ia o le e wate le signal melna po le mea o se so sani ma se tauto ia ta si melanga li mosca ko kupele sisi po le wa wala i fa ka ngol fa ia o ho fa ku le sisi ma le sisi wala ko o la tu la fono le o la tu la fono le fa infatti non mele e le infatti no ma so sonia o to ia va tu pe e sisi le ala in kupule sisi ia mo ai fa ina ma tu pe ave fatti no la sisi me te pela o le city scanner le ia alfa Ioi, se foi le fainga o ye inga o ye mea, mai la company le nga mai fa pi me. E sa fa pi to atanga ta mai fa foi sa fa pi. Umalan fa pi. Ona mai la yo la senye ya auto. Por kinga po se code. E fa nga ile me. Ai le fa nga ina la e taula na i tangata. Fa pi to. E ma fai ona la to fa tino ina nga lo nga le. Ar fa la blavi. Na to tasia tangata lai o le fa mai. To lua. O le si lau o promote lunga le director fatupaito o le si o Dr. Adams o la ua lai e te orua pau i o tangata e qualify e whaonga ina ma readinga li poki o mea ia whaata ia na mato watu la e whaila si singa mua o umana pi o ye martangata e train asu etunga o la e livi la Dr. Adams livi la Dr. Adams longa winga o le se fa wa masi ya so atu Dr. Fatupaito o le to i la o yelo kon kala ke piko inu o le me foi nga fisiringi ai le fainga appointments na mete lau te loa to tasi tangata le si la fier fainga fa ai ave ai lunga le si ai afa apea o te tongi la si lunga kongi nga ye kusaman melen ko aru o ai nga fo pea i vai fa ia le la o si ilunga Dr. Fatpaito. Wale fai vola ko sau ia Dr. Fatpaito. E fai nga nga non faaka. A sau, e sau after hours. Ko kongi overtime. Le ala ko ko nga Dr. Adams. O ia na. Ia ai sa apply ia Dr. Adams ile puller fat. Anga tele mo. O ye long si the fit. On me lang ke le o se vol fengo le on me ya le la pulala Dr. Adams ya ave nga livi ya ku ka fa on me la e mana o mia nisi fatino na ya mo e ta volanti tilo le ICC pele a mai la se la to so soni e mai ma se si fo mai e operating an mele a alula e le si fo mai le lo fa taun ale le si fo mai wa ele me sa wa ya ele fai to tasilon fa nga mo ya le la ofia hand over ngele le me ai to tasita nga te fa fa tino inga nga wenga le ya o tele lo ya ele o se forma o tele pule fo is forma ya wa hand over ngele miska ya ele miska po ya ku ki foi ya o me la nga le ki kiloi o le mafu anga nga le o ye fa le ton te to fa ata e termine ar fa ka yim ko alu la ko man ya le sa yeli si vai temi e umanga CT scan ya ai ave ni usila read ma ye ir tato ye ko voi la yole la nga uro ke mi nga ma ye fa ka nga ngisi nga dong fa vai kemi ko se lau mo ku ma ye fa ka ya e va kung ya ola ele fa ko sa ya le fo mai le ngai o nga lo si inu nga ku la la men ko fa uma fa ka la fo ni usila read mai ko kong yer makanga do il fa akai kas le se laule mo tu langa ia fai teles fa tambala ya vela le o fa to le sisi pe ko mai sis ko ku penga ko kong yer ma se fo mai sa mai you know nga yer fin ko do ma Dr. Adams ya ke mingi ya ai se i kilo fo ye pe ma fai fa tino ina nga ya wala wa vel masi ai ka sir fo ma lo nga fa talanga lo fio mista fai teles fa tambala al pule nga sa ye ile mata tu ino o nanga ni a me mo le tunu ole me sa wa ia i la o titilo ye o Dr. Fatupaito e specialize in mele o fata
afa pea wa si tia i lunga ona tulanga o te tongi ia le nga le fe mai lalo PSC o te tongi le ngata i la to ia la sanga fa anga kai nga pa ki kira ko o ile ko awale tuulo ia to tala tuulo ia to ngofo pele ia fo mai ina ia fa anga ina lana awa nga ngai wa le la wa lunga lunga le administration ia me foi la le Finta yo tu langa ia ale PSC PSC ya le ko mosca ko CEO firma ia le ko mosi o le education le ko mosi o le sa finga paloka le ko mosi o le justice le ko mosi o e fa sikil terim tangano yo usanga o makanga wenga o renyu pe fo ye o le hale solution o le hale mei o le aku ia fa pe o isi o kai fa kai lima kai yongo masinga ia mo ele ia isi ele se meanga ka penete fai o le mea na ana metanga duanga yongo ni wa fa ngo ka le ia inga ia mai kongo i ava kule la approval ka pinga kai fa kingo i kulanga ia afa pe ele o fai mei e la me la fa le ton ia e mele tori ai ia o kere ka o kur fa le kum ia ke lo ngai ma lo fa tai la me fa u tapo kala ma la u fionga ia o le wa lo malo nga ruenga i maketi funga le ia se mai pelo fina ngalo po la se to far ka pe to afa amatai ia wa te lo to telefo ila to lo fa tani ia va no mo la to foi pisini si matina ile no fong o le ua umana mai le so sonia New Zealand 2 miliona Samoa pe 2 miliona New Zealand e mau 2 miliona o te minei o le ua fa lau le company lau te fausia ia le market e umalola na fa lau o wa sa lua tolu masina fa lau ai sa lo pe te o mo fa un masina nei por am tangal masina fo ia ona mai e lola yo tenda po petsia o manga mai tom ina sa ile lola es company ile ngata company to nu Samoa au company fo ifafo honor tu langa e te tau ona fa tino se tu langa le ia mai se fo o le process ale ala o fionga tapua ia e fai asinga te leo te mia noi ia wale foi sa fa design o ma design le o fa sa lau le for le project manager nga le sau e nga lulu e fatasi marsala si ia pa un tof ia fas it fas la winga o le pio te mila le la fausia e lo ia fal o ina lo la le ia o te tonu e matanin nga lo nga po le fai un le tau sanga nei po november po te sema ia na ru e lo la ia nga lo nga pe uma se ful fa masina Fatau 5 masina fatau nu wai ia onga le te leo le tatou nga leo fili market ia mar market fo ia e tawa ona pa ai le po ia company ele matenda le ia ma fai le ia fo ia lai senyer puma tu langa fanga le ia mo ele o ngir ka ko finga malon me fanga le piki mar company le ai ele o ko inga me le lo fatino lava fufuanga ia o te lo la ta misting ona au le fo la yo napito ia wa fai fatasi male mele pakai pas le tola tai o le ese uma ia tamai fale nai na tamai pasi nai na le fai fa lo tu nang pena o tonti tiro tato ina yesi tia lunga se va inga fo ina tulanga na i fale ia man makeki ia la le to ye tamai fale na la e lo ye te mine ala amatalon ti lo i se me fatino ia tulanga ia o la to mai fatalo me tau fatoanga o mai pela to i funga lei ni mele ye ia le maketi le funga lei sa ave fo la tau sanga ile ACC maketi le funga lei e tau ona fai ni fatau mata e toso i tu umai fa o maketi ina ia mafai ona popuni ele la matimu wa temine la tu arfa pele la ula inga tole ya pisi mai fo ya le la sa ave la tau sanga in matanga dona fain fatau mata yo le si foi mesa mai foi se fa se ala tu no ona
a saule pasi matang talo dua peto salo tu il pasta walen fenga lu pasi ya ton na salo le ko kongilau taxi ya ko kalo e koruko e la ku il taxi il piccolo market as fukala pedi makala na saula yer ko inga mal lo makua mai ko amang kalo ko ai ka fele e amo yo ya o ka ka sangan mitanga luenga alau pasi o tu tono market il mele ta milo malesi mea ia o ta vale le tu tas ina ia mele e sa fa pele ia alu lalo le fa malunga le alu ia ina le pasi o lo sau maleu ta talo ma me fa tau matet ia ona mawila ia mena tas ia pasi se tongi sto ina masino matole sau io tu sa o lalo ku lo matet ia mena sa waru ku o pasta ia pasta le tu mai ia ke vai ngar ke le o taxi ngai ko inga fa kali pasi sau mai ko pa se le pico sining fa ngofie o le lima mas futa la le e oso mai taxi i kurbangu le mai ya wa solo muri me ko la le kan nela fa ko makanga do se ia lo fa ngofie me bole fa fa maru i au ka ya ka fiele la markim alau ia pasi o ko ave la lo leu ka le kas awole la ku for pasi le sango ku pe ia ngar pasiale le ia makam fai e one way me o ka vale ia e kasiar piko ya do ia nga se feila ia lela ku mele sima ke ki i sabla au ka un fai suing on ma ke ki la si ia nga o ka sanga o ka tia pe mkanga benga yo ma nga fai ale ma nga fai pia ba lo va tai ya ua tau lunga tapo kalame lau to fale tino lo fengan mista ma wina langa fa tai le talia fo yo le bala watu ya mai se o le fato wina o le tato kalmo Soalepule ya mai le to sa no ngai lau fionga ya o le tau lunga ina tapo kalame le fa min fa lal ya fa tai la va mola va no ne ya fiaf fa malu lu te fo le malu tato te nu pe fa pe wai fo se ya sa no si fa matalanga o le tau tamali i to fa fonga mai ne ya so yo tulanga yo tau fai tau fa mal la mal metau ele fengo fie fo i tau fa mal mai no ne metau ya langa se fo i manatu so tato ko ya e molia tu fa tai molia no ta poala wa mai to EFKS TV ina ia fai ona va to i fo se fa matalanga ne ya so ia tau fa mal la ma fo ina metau polo yai mali wala nga ia si metau po e fai ya fa pe o sa olea ya tawana ia se fa sa nga fo i metanga loenga ya me se fo fenga malo lo ia te minei ya nei tu la molia tu fa te tele molia tu fa te tele si o tato o tunu fai ona fa longo mai nei a fa salonga e le ngata fo ile ya me se fo ile fa support group si sini Australia le sa tato filoi fa tai mo me uma ya le ngata fo ile io si o tu malo fa le talua ya yo te lo le tu te tali mai po afia ia vatu tato polo keki ya le o ilo pe nei vai teni ya me uma tau na fa tu langa i tato polo keki o tato le sim polo official tu malo o me toi toa uma me uma ali pawar me o sauro tupe na sauro tua ya e molia tu fa te tele mole on sai ya on sai fo tau faingo tato tu malo ia matulanga fa pena ia pe o se fam talanga ia manu ia tele fa sa usongo nei e fiafi lau fionga ai mai sen mamalo se tato tunu alo sa no ua taulunga ma ua fa fonga lo tato tunu ele sa no nga le fionga mista o pisilisi ala mani malipa le to fa le tunu o Wayne Fong ia e pe ona ia ile nei ia fiafi ia fa sta ia tato sponsors o pa angalo lango ina le pol kalama ia ile tautu ale motonga ago chemicals Rick House titi sao ia manisi lava o le fofo mai lango ile nei pol kalame fa sta tele lo to wa noa ma lo to temi fa sta ia tu sa moi la mai tato te fila il fa con va ia so mo temlei manuia la fa so songa to fai soifua